Je pomembno, da se na internetu lepo obnašamo. Včasih je to še bolj pomembno kot v živo, ker lahko prek spletnih objav in pogovorov hitreje pride do nesporazumov. In ker vse, kar napišemo in objavimo, prebere in vidi veliko več ljudi. Na internetu in prek telefona bodi strpen in prijazen. Poišči pravila spletnega in mobilnega bontona na www.safe.si. Šolski band Art iz osnovne šole Antona Aškerce Rimske Toplice se je v začetku marca intenzivno začel pripravljati na vseslovensko srečanje šolskih glasbenih skupin, toda zaradi nastale situacije se je ta projekt nekako končal. Ostali so vsak na svojem domu. V aprilu pa se je porodila ideja, da projekt vseeno izpeljejo do konca in sicer na daljavo. Prisluhnite zgodbi Kamel in sončnica, ki vas bo popeljala v življenje Vincenta van Gogha. Now let's see the last adventure of Camille and the Sunflowers by Lawrence Anhalt.
Where Camille lived, the sunflowers grew so high they looked like real suns. A whole field of burning yellow suns. Every day after school, Camille ran through the sunflowers to meet his father, who was a postman. Together, they would lift down the heavy sacks of mail. One day, a strange man arrived in Camille's town. He had a straw hat and yellow beard. He looked around with a quick brown eyes. "I'm Vincent, the painter," he said, smiling at Camille. Vincent moved into the yellow house at the end of Camille's street. He had no money and no friends. "Let's try and help him," said Camille's father. So they loaded up the postcart with pots and pans and old furniture for the yellow house. Camille picked a huge bunch of sunflowers for the painter and put them in a big brown pot. Vincent was very pleased to have two good friends. Vincent asked Camille's father if he would like to have his picture painted, dressed in his best blue uniform. "You must sit quite still," said Vincent. Camille watched everything. He loved the bright colors Vincent used and the strong smell of paint. He saw the face of his father appear like magic on the canvas. The picture was strange, but very beautiful. Vincent said he would like to paint the whole family. Camille's mother, his big brother, his baby sister, and at last, Camille himself. Camille was very excited. He'd never even had his photograph taken. Camille took his painting into school. He wanted everyone to see it. But the children didn't like the picture. They all began to laugh. Then Camille felt very sad. After school, some of the older children started teasing Vincent. They ran along behind as he went out to paint. Even the grown-ups joined in. "It's time he got a real job," they said, instead of playing with paints all day. All that afternoon, Camille was watching Vincent work. It was very hot, but Vincent worked fast. He painted the sunflower fields and even the sun itself. "He's a sunflower man," thought Camille. "If I were rich, I would buy all your paintings," he said. "Thank you, my friend," laughed Vincent. When Camille and Vincent came back from the fields, some children from Camille's school were waiting for them. They shouted at Vincent and threw stones. Camille wanted them to stop, but what could he do? He was only a small boy. At last, he ran home in tears. "Listen, Camille," said his father.
People often laugh at things that are different, but I've got a feeling that one day they will learn to love Vincent's paintings. That night, Camille had a strange dream. He saw Vincent standing in the moonlight high above the town. He had struck candles on his head so he could see. The Sunflower Man was painting the stars. Early next morning, Camille was woken by a loud knocking at the door. Some men from the town had come to see his father. "Listen, postman," they said. "We want you to give this letter to your friend. It says he must pack up his paints and leave our town." Camille slipped out through the back door and ran down the street to the yellow house. It seemed very quiet inside. Then Camille saw the sunflowers he had picked for Vincent. They had all dried up and died. Camille felt sadder than ever. He found Vincent upstairs packing his bags. Vincent looked very tired, but he smiled at Camille. "Don't be sad," he said. "It's time for me to paint somewhere else now. Perhaps people there will like my pictures. But first, I have something to show you." Vincent lifted down a big picture. There were Camille's sunflowers, bigger and brighter than ever. Camille looked at the painting. Then he smiled too. "Goodbye, Sunflower Man," he whispered, and ran out of the yellow house into the sunshine. Camille's father was right. People did learn to love Vincent's paintings. Today, you would have to be very rich to buy one. But people visit galleries and museums all over the world just to look at pictures of the yellow house, of Camille and his family, and most of all, the sunflowers. So bright and yellow, they look like real suns. And that's the end of Camille's adventure of meeting one of the most famous painters, Vincent van Gogh. Did you like his adventure? Yes. That's great. Would you like to see his paintings maybe in a museum someday? Yes. Alright. So thank you very much for listening to these 3 adventures. I hope one day you will see these paintings for yourselves as well. Thanks. Представил се на bo Miha Svetina za igranje harmonike. Star je 32 let in je član Društva Sožitje Ljubljana. Slovenska narodna pesem Abraham ima 7 sinov. Na diatonični harmoniki Miha Svetina.
Lutkovno predstavo Zverjasec so posneli nekateri učitelji 3. osnovne šole, Slovenj Gradec in 2 njihova družinska člana. Nastala je kot del učnega gradiva za poučevanje na daljavo. Za učence v posebnem programu vzgoje in izobraževanja v obdobju pandemije. Z njo smo želeli učencem popestriti in polepšati težke dneve v karanteni. Upajo, da bo tudi vam prinesla nasmeh na obraz. Mala miška je na sprehod v temni gozd odšla. Videla jo je lisica in si rekla: Dobra bi bila. Miška, ne teci, ne boš zamudila, kaj če v brlog bi na zajtrk zavila. Hvala, lisica, za tvoje vabilo. Moram k zverjascu, me čaka kosilo. K zverjascu? O kom blebetaš? K zverjascu seveda, menda ga poznaš. Okli kot noži, krempli po strani, strašne čeljusti in grozni čekani. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tamle ob skali, lepo da sva v paru, najraje hrusta lisice na žaru. Na žaru? Lisica v strahu izbulji oči. Nasvidenje, reče in v hipu zbeži. Trapa lisičja. Se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Mala miška je naprej po temnem gozdu šla. Sova jo je opazila in si rekla: Dobra bi bila, počakaj, mala miška, kam se ti tako mudi? Ne bi skupaj čaj popili v toplinici? Lepo je od tebe, prijazno si me povabila, a žal sem se za čaj že z zverjascem zmenila. Zverjascem? O kom blebetaš? Z zverjascem seveda, menda ga poznaš. Krempli kot srpi, podpluta kolena, na koncu nosu bradavica strupena. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tu, ob potoku, najraje liže sladoled, namočen v sovjem soku. V sovjem soku? Kuka sova. Pa srečno, s pospravljanjem nisem gotova. Trapasta sova. Se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Mala miška je naprej po temnem gozdu šla. Kača jo je opazila in si rekla: Dobra bi bila. Miška, takole hiteti ni zdravo. Tamle pod šotorom imamo zabavo. Žal mi je, moram ti reči adijo, ker mi zverjasec pripravlja gostijo. Zverjasec? O kom blebetaš? Zverjasec seveda, menda ga poznaš. Oranžne oči, črn jezik iz gobca moli, s hrbta cel kup vijoličnih bodic srši. Reci mi, ljubica, kje se dobita? Tamle, ob mlaki, kjer žabice skače, najraje malica pražene kače. Pražene kače? Kaj če me opazi? Kača zasika in se odplazi. Trapasta kača. Se miš zasmeji. Ni razumela, zverjasca sploh ni. Le kdo je zverina, s kremplji po strani, groznimi okli, ušesi, čekani. Le kdo bi imel pomarančne oči, podpluto koleno, na koncu nosu bradavico strupeno. Le komu bi črnkast jezik iz gobca molel, le komu na hrbtu kup ostrih bodic bi sršel. Na pomoč,
noč, za nohte mi gre. Zverjasec je, mar ne? Najslajša jed Zverjasec reče: je miška s kruhom, ki se ga popeče. Jaz sem najslajša, to bi bil umor. V tem gozdu sem najhujši stvor. Pojdi za mano in kaj hitro bo spoznal, da se pred mano trese sleherna žival. Zverjasca je od smeha kar metalo. Prav zanima me, kaj se bo tebe balo. Miš hodi in zverjasec se za njo potika. Si slišala? Tam v listu se nekaj premika. Tu kača sika. Reče miš. Prijateljica, lep pozdrav. Ko kača vidi, da za miško gre bav bav, ji od strahu zastane dih. Odhaja, mala miška, ljubša od te poti mi je podzemna hiška. Zverjasec se je čudil in grdo zaklel. 300 kosmatih. Kdo bi to verjel? Šla sta naprej. Naenkrat zverjasec grdo zarenči. Tamle v krošnji pa nekaj šumi. To je sova. Reče miš. Heja, stara, lep pozdrav. Ko sova vidi, da za miško gre bav bav, skovikne. Hudo, odhajam, mala miška. Gori v votlem deblu čaka varna hiška. Zverjasec se je čudil in grdo zaklel. Preklemano. Le kdo bi to verjel? Šla sta naprej. Tedaj zverjasec stegne grde krake. Tamle, na poti, slišal sem korake. Lisica je. Odvrne miš. Hej, zvitorepka, lep pozdrav. Lisico pot oblije, ko zagleda, da za miško gre bav bav. Ljubi Bog, Zasope. že ves dan potikam se okrog. Vrniti morala se bom v svoj brlog. Zverjasec se je čudil. Res, na lastne videl sem oči, da se te sleherna žival boji. Želodcev mi zvija. Reče miška. Ne, to ni utvara. Od vsega najbolj prija mi zverjaščeva obara. Zverjaščeva obara? Kosmatec zakriči, obrne urno se kot zajec in zbeži. Vse tiho in mirno je v gozdu bilo, ko miška je lešnik odkrila. Juhej, dober bo. A Maja je prostovoljka v programu Evropske solidarnostne enote. Dela v mladinskem centru Kotlovnica v Kamniku in rada poje. Zapela in zaigrala bo pesem Filtros, ki govori o čustvih in različnih življenjskih situacijah. Los ojos me distrae esa linterna que alumbra el cartel de peligro. Me aburro cada rato, lo inestable me seduce. Si no me pierdo no hay trato. Cuantos más memes escribo, más me mira el ombligo. Paro un ratito y sigo, el ego no me da un respiro. ¿Cuántos filtros tienen estas gafas? Quiero quitarlas, quedarme sin nada, menos colores irrumpiendo en mi calma. Máquina incesante, trabaja cada instante. Deja que pare este caos constante. Te llevo el mando de aquí en adelante.
todos los males que mi lotero reparte. Me ha tocado el menos grave. Pero como amo el drama, al final de la semana lloraré todo en mi cama. Cuantos más yo se escribo, más me miro al ombligo. Paro un ratito y sigo, el ego no me da un respiro. ¿Cuántos filtros tienen estas gafas? Quiero quitarlas, quedarme sin nada, menos colores y rompiendo en mi calma. Máquina incesante, trabaja cada instante, deja que pare este caos constante. Yo llevo el mando de aquí en adelante. Miro hacia abajo, el suelo que pisaba ha cambiado. Algo nuevo está empezando. ¿Cuántos filtros tienen estas gafas? Quiero quitarlas, quedarme sin nada, menos colores y rompiendo en mi calma. Máquina incesante, deja que pare este caos constante. Yo llevo el mando de aquí en adelante. Mlada lutkarja iz družine Krulec pravita, da rada sestavljata pravljice in izdelujeta lutke. Danes nam bosta predstavila pravljico z naslovom Zadnja kaplja. Zdravljeni v oddaji, rad sestavljam pravljice in jih potem predstavljam. Danes smo sestavila malo lastno pravljico in ustvarila lutke. Naslov pravljice je Zadnja kaplja. Nekega sončnega dne, tistega najbolj vročega, je bil Floki kot ponavadi zelo žejen. Odšel je, da bi se napil vode, in ko je prišel do vodnjaka, je bila tam samo ena kaplja vode. Bil je žalosten in zelo žejen, zato se je odpravil na pot. Ko je hodil po poti mimo gozda, je srečal zajčka Bineta. Bine, in ga vprašal: Bine, si kje videl vodo? Nikjer vode, je odgovoril. Je rekel Bine. Floki je odšel naprej. Hodil je po poti in vedno je bil bolj žejen. Za njim je skakljal zajček Bine in se mu ponudil, da mu bo pomagal. Ti bom jaz pomagal poiskati vodo. Odšla sta v gozdiček, po potki malo levo, malo desno in prišla do potočka, ki je bil čisto cel izsušen. Zelo sta se začudila, saj je bil potok vedno poln. Zelo čudno, vedno je poln. Pot sta nadaljevala proti gori smeječi vrh. Po naporni hoji v hrib sta si želela odpočiti pri strugi smeječice, a tudi iz struge ni nič priteklo. Bine je rekel: Ja, tako. Ja, kaj pa tako? Floki je zalajal. Letos je pa res velika suša. Nadaljevala sta pot proti vrhu. A tudi pri izviru nista našla niti kaplje. Obupano sta sedla na skalo in si pela
zelo žalostno pesmico. Žalostna, žalostna, zelo željna, zelo smo željna, zelo željna. Pesmica je bila tako žalostna, da je pisala dež. Takrat se je ulilo iz neba, napolnilo je struge, reke, potočke, vse do vodnjaka. Bine je najprej otožno rekel: Ojoj, moj rep bo čisto moker, moramo oditi. Pojdimo. Ploki pa naj potem opomnil. Bine, kaj ne veš? Zdaj bo vode dovolj za piti. Najprej sta se zelo napila vode, potem sta skočila v vodo in se še sama umila. Ti loviš? Na, moker si! Tako sta bila srečna, da je bila voda, da ste se skoraj cel dan špricala in igrala. Konec. Leta 2017 je osnovna šola Milke Šober Nataše iz Črnomlja organizirala drugi festival Video S Factor. Sodelujoči so posneli 3-minutne videe na temo voda. Zaželjeno je bilo sodelovanje z učenci in učitelji rednih osnovnih šol. V projektu je sodelovalo 13 slovenskih in 6 tujih šol. Na zaključni prireditvi v sklopu festivala Igraj se z mano v Kulturnem centru Semič so bili razglašeni zmagovalci v slovenski in mednarodni kategoriji. Pjevala bi pjevala, al ne mogu sama. Pjevala bi pjevala, al ne mogu sama. Dragoga mi dragoga, zaboljela glava. Dragoga mi dragoga, zaboljela glava. Neka boli, boli, ne preboljela mu. Neka boli, boli, ne preboljela mu. Djeca moja i jaja, govorila mlada. Djeca moja i jaja, govorila mlada. Da ne pije i pije vode sa bunara. Da ne pije i pije vode sa bunara. Je voda i voda, svaka rozličava. Je voda i voda, svaka rozličava. Oj, mora, mutna ti ostaješ, a ja Oj, dodole, mili Bože, oj, dodole, oj, dodole, mili Bože, sitna kiša da zarosi, oj, naši, oj, dodole, i zarodi bel pšenice, sitna kiša da narosla, oj, dodole, i rodila bel pšenica, oj, dodole, i kuku.
je mlin, cin, cin. A jaz sem pa mlinarjev sin. Cin, cin. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, meni pa srček igra, igra. Ko mlinček ropoče in voda šumlja, meni pa srček igra. Glasno, cin, cin, na veliko mlinsko kolo, cin, cin. Ko kamen vrti se in žito drobi, se mlinarju moka praši, praši. Ko kamen vrti se in žito drobi, se mlinarju moka praši. Ovil, kot vodi, ki se ga življenja je vil. Da steka se nam življenja reka. Enkrat smo meglice, sneg, dež in led, ko kapice mojo jevih let. A z vsemi, ki iščejo dan svojih sanj, smo človeštva ocean. Biser v školjki nastane nam, kada nekaj narobe gre. Štiri beriši, dedelici, enako se zgodi. Gremo po isti poti, marsikaj se zmoti. A vse zavisi, s katere strani gledaš na te stvari. Bodi drugačen, a hkrati enak. Ljubezni toprine želi si vsak, ustima pohvalem in vrtega uvjena. Bodi drugačen, a ne napačen, različnost nas lebovati. Simbol za srečo ni enoznačen, na tej krogli zemeljski. Ko iščeš sanje, pomisli nanje, ki imajo manj kosti. Naj se svet in vsa drugačnost odraža v malici. Koliko si star, kaj dobil si udar, kaj bolj pomembno ni. Ko ti ne gre, vsak napredek je čar na tej krogli zemeljski. Ne glej za vrečo, ko išče srečo, da le v koški se dobi. Poglej o srcu, svoji glavi in naravi čudežni. Le razdeli jo in uživaj med iskrenimi ljudmi. Naj se svet in vsa drugačnost odraža v malici. Bodi drugačen, a ne napačen, različnost nas lepo vrti. Simbol za srečo ni enoznačen, na tej krogli zemeljski. Ko iščeš sanje, pomisli nanje, ki imajo manj kot ti.
Bila jednom jedna djevojčica po imenu Vodenčica. Možda ste vidjeli nju, da je tu. Možda da zaroniš ti, bit će tu. U vodi treperi posvud i smije se dok je na dnu. Čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode. Dođi da radimo te valove, dođi i zagrli me kroz prste. U vodi treperi posvud, namiguje dok je na dnu. Čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode, čuvajmo boje vode.
ko sem bila doma, zadržna kapica je dejala, izkoli se jokala. Ne skočim potovati in svet občudovati. S prijatelji sklenili hoditi smo na pot, saj nam je obljubila veliko lepih zgodb. Željo izpolnili, potoželjo spustili, se srameč igrala, dolino ozrapljala. Smo konca poznali, smo jo občudovali, tako se je zgrešile, pobrala je blagine. Če cvije pred teboj, ničesar se ne boj, pogumno kar naprej, oviri in mene. Če se utrudila, se v jezeru spočila, nato se poslovila, takole je sklenila. Prej bo šla čez reko, da vidim, kaj godi, se v vodu tam navadi in v mestu med ljudmi. Sledili so mu reke, smo do morja širnega, zaslišali so kapljico in slalom se igra. Če cvije pred teboj, ničesar se ne boj, pogumno kar naprej, oviri in mene. Če cvije pred teboj, ničesar se ne boj, pogumno kar naprej, oviri in mene. Zgodba Pujsa imamo za soseda govori o tem, kako radi na prvi pogled sodimo drugačne. Vedno pa temu ni tako. Če damo možnost, smo lahko zelo presenečeni, kje vse lahko najdemo prijatelja. Posnetek so s skupnimi močmi pripravili učitelji, starši in učenci osnovne šole dr. Mihajla Rosthorjarja Krško. Pujsa imamo za soseda. Ko je nekega jutra kokoška Henrieta obešala perilo, jo je doktor Lisjak pozdravil z razburljivo novico. Danes dobimo v naš blok novega soseda, je rekel. Ojoj, je rekla Henrieta. Upam, da bo miren in urejen. Skozi okno je pomolil glavo zajec Nik. Ko bi bila vsaj kakšna čista mačka ali starejši krt. Kmalu so zaslišali prihajati novega stanovalca. Zajec, Nik, doktor Lisjak in kokoš Henrieta so se poskrili na vrhu stopnic, da bi videli svojega novega soseda. Ko so ga zagledali, niso mogli verjeti svojim očem. To ni bila ne čista mačka in ne starejši krt, pa tudi ne lisica, kokoš ali zajec. Moj Bog, je vzkliknila Henrieta, saj to je pujs. Pujsa imamo za soseda. To pa sploh ne bo šlo. Vsak ve, da so pujsi nemarni in
umazani, zrnikarni. Doktor Lisjak in zajec sta ji prikimala. Kasneje istega dne je doktor Lisjak srečal soseda Pujsa, ki je ravno nesel koš drv. Doktor Lisjak je šel hitro mimo njega, ne da bi ga opazil. Vendar je nekoliko upočasnil korak, da bi videl, kaj Pujs namerava. Niti malo ni bil presenečen, ko je Pujsu padlo nekaj drv na pločnik. Doktor Lisjak je pohitel k kokoški Henrieti in ji potožil. Kakšna nemarnost, je rekel. Tisti Pujs je pustil razsuta drva vse vprek po našem pločniku. Ojoj, je zastokala Henrieta. Pohitela je ven, pogledala naokrog, toda nikjer ni videla nobenih drv. Gotovo jih je pospravil doktor Lisjak, je pomislila. Toda Pujs je bil tisti, ki je pometel pločnik in pospravil drva. Nato jih je odnesel v svoje stanovanje in zakuril prijeten ogenj. Naslednje je Pujsa srečala kokoška Henrieta. Pujs je nesel domov 2 težki vrečki hrane. Tudi ona ga ni pozdravila. Skrila se je pod stopnice, da bi videla, kaj tokrat namerava Pujs. In niti malo ni bila presenečena, ko mu je na stopnice padla vrečka moke. Iz raztrgane vrečke je puhnil bel oblak. Kokoška Henrieta je pohitela k zajcu Niku in mu potožila. Kakšna nemarnost, je rekla. Tisti Pujs je pustil našo vežo vso zaprašeno z moko. Kako grozno, je vzkliknil Nik. Pohitel je ven, pogledal naokrog, toda nikjer ni videl nobene moke. Gotovo jo je počistila Henrieta, je pomislil. Toda Pujs je bil tisti, ki je pometel in pomil tla. Nato se je odpravil v svojo kuhinjo in spekel cimetove piškote. Kmalu zatem je Pujsa srečal zajec Nik. Počasi je hodil za Pujsom, da mu ga ne bi bilo treba pozdraviti. Nalašč se je obiral, da bi videl, kaj se bo zgodilo. In ko je zagledal Pujsa, ni mogel verjeti svojim očem. Pujs je v svoje stanovanje nesel vedro blata. Blato se je cedilo na tla, Pujs je tacal po njem in puščal za sabo blatne sledi. Zajec Nik je pohitel k doktorju Lisjaku in kokoški Henrieti in jima potožil. Kakšna nemarnost, je rekel. Tisti Pujs je z blatom popeckal vse naše stopnice. Ogabno, sta se strinjala doktor Lisjak in kokoška Henrieta in zmajala z glavo. Toda, ko sta pohitela ven in pogledala naokoli, nista nikjer videla nobenega blata. Gotovo ga je počistil Nik, sta rekla. Toda Pujs je bil tisti, ki je kar 3-krat pomil stopnice in sploh ni šlo za blato, ampak za glino. Pujs jo je odnesel v svojo delavnico, kjer je oblikoval lončeno posodo. Tako ne gre več, so sklenili Henrieta, Nik in doktor Lisjak. Če hoče Pujs živeti v našem bloku, se mora primerno obnašati, drugače bo moral oditi. In mahnili so jo po stopnicah navzgor, da mu to povejo. Cin. O, pozdravljeni, je rekel Pujs. Bil je presenečen, da je že tako kmalu dobil obisk. Doktor Lisjak, kokoška Henrieta in zajec Nik so
se ravno hoteli pritožiti, ko so se vrata odprla malo bolj za široko Iza. Njih je pripravljival prijeten vonj po Timitu in zaslišali so praskitanje ognja in kamina v dnevni sobi. Opazili smo umazanijo v veži. Je začel doktor Lisjak. Oprostite, je rekel pujs in res upam, da sem vse temeljito počistil. Doktor Lisjak, kokoška Henrieta in zajec Nik so se presenečeno spogledali. Torej, nisi ti pospravil drv, je rekla Henrieta doktorju Lisjaku, in ti nisi počistila muke. Je Nik rekel Henrieti, in ti nisi počistil blatnih sledi, sta zajcu Niku rekla doktor Lisjak in kokoška Henrieta. Vsi so odkimali in posvetilo se jim je, da je pujs vse počistil sam. Ime mi je Teodor, je rekel pujs. Bi se mi pridružili ob skodelici čaja? Sprejeli so povabilo. Doktor Lisjak, kokoška Henrieta in zajec Nik so vstopili v Teodorjevo svetlo, čisto kuhinjo in mu pomagali pripraviti čaj. Občudovali so skodelice in vrče, ki jih je naredil v svoji delavnici. Novo družabno igro imam, bi se igrali, je predlagal Teodor. Pokazal jo je in Henrieta je bila počaščena, ko je videla, da je za vsakega novega soseda naredil posebno igralno figurico. Ljubko stanovanje imaš, Teodor, je rekel zajec Nik in ugriznil v naslednji piškot. Prekrasno stanovanje imaš, sta ponovila doktor Lisjak in kokoška Henrieta. Pomislila sta na vse prijetne popoldanske čajanke, ki jih bodo preživeli skupaj. Kako čudovitega novega soseda so dobili. Otroci iz vrtca pod gradom skupina Žabice nam bodo predstavili, kako se sproščajo, masirajo in igrajo zabavne igre, ki jih še bolj povezujejo. Takole se pa Žabice pozdravimo. Dobro jutro, dragi, dobro jutro, dan, dobro jutro, ptiči, ki ste zapeli nam. Dobro jutro, dober dan. Tako pa se sprostimo in si pripravimo slasten prigrizek. Danes bomo pripravili prestice. Bomo najprej z nogami naredili špičko. Dam se roke gor in stresamo. Še roke gor in stresamo. A so roke pripravljene za delo? Ja. A so tudi noge? Ja. Zdaj mi pa povejte, kaj potrebujemo za presto. Jajce. Najprej bomo potresali potrebni nogi, potresamo do prstov, pa še nazaj. Še veliko moko potresamo. Moko potresamo. Ne, zdaj moko potresamo. Vidiš, kako ti je uspeva. Zdaj pa dodamo malo kvasa. Prilijemo malo mleka. In čisto malo sladkorčka. Kaj smo pozabili? Posolimo jajca, pa ne gremo naše prestice. Dajmo pa to zmesili. Močno zmesimo. Do prst
Še nismo. Še. Bomo veliko. Kepo. Ste dobro zmislili? Ja. Je pa to malo. Dajmo se prijeti za prste, malo počakamo, da naše testo vzhaja. Zdaj pa pridemo valjati in razvaljamo. Take dolge svaljke, da bomo naredili lahko take zavite krestice. Še povaljamo. Ste dobro razvaljali? Ja. Zdaj pa oblikujemo našo krestico. Tako, kaj pa je še zdaj? Spečemo, dajmo še speč. Dajmo v našo pečico. Malo bomo, če že dišijo. Še malo moramo počakati, še malo, še čisto malo. Še enkrat bohamo. Že dišijo? Ja! Pokukamo v pečico. Pa še malo krestice posodimo. Tako da bodo še bolj malo slane. In mojimo! Eto, dober. Zdaj ti pa pomasiramo še našega trebuščka, ker smo se tako najedli. Sedaj ste pa na vrsti vi, da še vi spečete svojo presto. Sedaj pa se bomo igrali igro Sesalec, kjer otroci sproščajo napetost v telesu in krepijo zaupanje drug v drugega. Sesalec posesa samo lepo oblikovane ravne smetke. Montessori Makedonija se bo predstavila s poezijo za otroke, ki govorijo o zabavnih prigodah različnih živali. Загубено домаче. Се загубило едно мало сиво маче. Застанало крај ѓубрето осамено плаче. Се чини дека висока температура има.
Nije ni čudo, ova je studena zima. Isplašeno je i mnogo je gladno. Nesumnjeno zato je toliko tažna. Stomakът na cel glas mu krči. Izzemnato od stud i strah se grči. Ne zna je mačeto što se ga da pravi. So ova situacija kakva da se spravi. Na bliska tako klupa vide jedan batko, mora da je dobar, što mu se smeje slatko. Bo njegovi odskut mačeto se vseli, ni zaživa glava od njego ne se deli. Go pogali batko to i popatot go prati, no nazad v skut od mačeto mu se vrati. Galovno prede i milno se mazi, saka nekoj poln so ljubov da go pazi. Ne može da mjauka, grlce to go boli. Glas ne pušta, so oči te moli. Vzemi me doma, da ne bidam sama, ti vetuvam, ke bidam umna dama. Se sožalil batkoto i doma je zede, i te sega zadovoljno preda. V toplio dom se stopli se zgreja i za kratko vreme na muze se krena. Igra gi zabavova i smeški jim pravi, zato doma sita se veseli i zdravi. Koliko ljubov i dava od beskrajnom vraća i sekoj den gi uči kako treba da se saka. I tebe v srce tako niti je tesno. V domu Mileniče, dom od ki ti vide srekno mesto. Sledi kratki animirani film posnet s pomočjo risanja. Ustvarila ga je učenka osnovne šole Ljudski vrt Ptuj Katarina Peranič. Oglejte si rast semena z nepričakovanim dogodkom. Hvala, ker ste bili danes z nami in hvala, ker ste nas spremljali. Se vidimo jutri. Adijo! Igraj se z mano, igraj se z mano, igraj se z mano ti.